labsogo tini klaso tini chung srengnai kedal topik tini topik hingkai 1841 bisni simi 1980 bisi jora kokbrok kokni laibuma mane kokbrok language ni history ge ojago chung nainai 1841 isimi 1980 jora sausabo kokbrok teinai tamu bijak roksikya aborong sentini nalane pulewa tongo Sir A. Fire bono puila kokbrok no tei sinai bisingo 1841 ni bisingo bono puila kokbrok no Roman suithai ba Roman script bai bono puila sinai ke bini bijak mo ke an account of Arakan Journal of the Society of Bengal of bijago volume 10 part 2 the page number ke 711 to 12 o jago o page o bo kokbrok no tei bo sikya abongkha kokbrok ni kaisa vocabulary ajarni bisingo koyekta tongo from the air English by air changke bo ajago bo sikya nobar bo o bijago kokbrok ni bo ajaga khursaya bo kokbrok no o bijago tipera ni bo khursaka ge abo hakena English ni kokbrok amtike word no bo ajago sikya vocabulary sikya ge tekasa naikan ke from the water ge boaro sikya te TEI abo hake bo o bijago kaisa English by kokbrok amtike word kokbrok word no bo kaisa vocabulary ama hake sikya 37 ta ama hake bo ajago word no sipunka English to kokbrok ama hake lai te kroksa tongo H.C. Sutherland bini bijak mungke Calcutta Review 1860 o bijak no bo sikya bo haino kroksa kokno tei cherish sinai abo hai research khlainai borok ge bo haino kokbrok no bino bijago tipera nei khursaka o bijak ni Calcutta Review o bijak ni volume 35 number ke 70 o blaio o chapter o kokbrok no tei ajago bo haino sikya bo haino kokbrok English to kokbrok am hai vocabulary bo am hero sikya bijago ge te kroksa 3 number of ke tongo Captain T.H. Lewin bo ke 1869 bisho bo te kasha bijak bini tongo je bijan mungka the hill tracks of Chittagong and the dwellers therein ne bini kasha bijak tongo o bijago page number 146 nisimi 151 o page o bo English kokbrok te kuki ba lusai o language tinta ni bo vocabulary ajago bo sikya o bijago ge o jago bo kokbrok no tipera ne khursaka ke or example nadi English to tipera abo hakero naina village English to village nganke tipera ba kokbrok kam kami bo aja kami ne bo aja sikya tei root ke lama ama ke rekha fire ke hor ama ke bo aja o bijago amte heke English kokbrok kuki balu saya ama ke tinta language ni kaisa vocabulary bo sikya ke abo heke bo bijago vocabulary bo sikya ke te kroksa tongo 4 number ke Sir G. Campbell bini kaisa bijak bo kaisa article sikya a bijago bo haino kokbrok no tipera ni khursaka bo
koroksa kognuti chering aine koroksa linguist ba research khlaini abo hai borok ke bini bijak ni mung ba bini article ni mung ke specimen of the language of India including those of Aboriginal tribes of Bengal, the central frontiers and the eastern frontiers, Calcutta. Obo ke bini articles bosimani ke o jaga page number 188 nisimi 216 o page o bo kobormuti sikya ke o jaga bo tipra ni kursaka prai o jaga 402 abo hai kok thai abo words nuti bokasha vocabulary sikya o jaga charta language English Kachari language Lusai te kobro am hake charta language ni bo word to word am hake vocabulary sikya oronagi one English one sanke jeng tipra o bo sikya kaisa ni saka ke tooth ma jaga bua ni saka te mokol je I ma jaga ke bo sikya mokoi mane MAKOY mokoi awa hake bo sikya ke yom hake bo koborok no bini o article no bo tipera ni kursaka ke abon correct kursa tongo bini mumke WW Hunter bini asol mane full name ke bini William Wilson Hunter bini full name 1876 bisho bo bijab sikya o jago volume 6 page number ke 489 nisimi 90 o page so bo kobrunti kaisa vocabulary bo bahina abo hai vocabulary sikya angkai o jago bo bahina kobrunno tipera ni mu khursaka jemon bird ma jago bo sikya toksa angkai house nisimi jaga bo sikya no flower ma jaga khum ama ke bo sikya Reverend S. Endel Bobahino Koborunti Cheresikya 1884 Bisho Bini Bizar Munke an outline grammar of the Kachari language as spoken by district Darren, Assam. O Bijabo Bo Koborogni vocabulary Sikya Pride 77 our word no tei boro sikya ka example kasha naina jemon one mane ek mata one azga bo sikya kaicha KAICHHA kaicha amake bo sikya te water majago ke tui sikya TUI tui amake bo kobroni vocabulary sikya pe bo haino Reverend S. Endel bo bini o bijabo kobromno tipera ni mu khursaka nete koroksa tongo bokhe JD Anderson bongke 1885 BCO bo heno kaisa sikya bini bijab ni mungke a short list of words of the Hill Tripura language or bo heno vocabulary sikya English to kobrok abai khlai prai 377 abai word koktharamun sabui o jaga bo heno bo vocabulary sikya JD Anderson example kaisa naino abongke jemon God ishwar mane God ma jaga bo sikya matai ni MATAI matai te sun mane surjo mane bo sikya aro sal mane SHAL sal amake bo obijabo sikya English sogno karibo bangla kok sanai wanjibo sumboro bo kobromti bijabo sikya kobromti cheri bijabo sijaro amar tongo bo ke jeng saimano jotno Dolod Ahmed 1897 bisho bo kaisa bijab sikya kok borma ong Troypur Bekaran abo kaisa kokbrok grammar bijab o jago kokbrok ni nini suithairo tai nini tense abo hai jora khlai obro
Obrong tei nai bo ojaga grammar ok sikya tei কয়েকটা তামনে ট্রান্সলেশন হাই আমি হারাবো তো মজাগো অভিজাবো তে bo bijab no bo saisung sia bini khoroksa te khoroksa chubanai tongo bin logigo bo hokhe Muhammad Umar poro khorok nei o bijab no cheri sikya ba chabi silekha te khoroksa sikrang bo hokhe Radhamon Thakur bo hokhe kobor sanai do phani boro Thakur Radhamohon te Burma ge Radhamon Thakur ibo tamne kogrong tei sijak jeng saimano abo hokhe kok borokma abo sijak ka 1920 o hangke abo kaisa kok borok grammar bijak o jago kok borok tei sikya Radhamon Thakur kok borok ni sukrok tamne mong slai abo herok tei tense sir goron amo herong tei ne grammar no tei kobrok grammar no tei bo jaga cheri sikya te kroksa tongo bo ke G.A. Grierson mane bin full name ge George Abraham Grierson bo haino bo ke kroksa linguist mane kogno tei cheri sine abo hai kroksa research klane bo haino kobrong tei cheri sikya bini bijab mongke Linguistic Survey of India. Of bijab sijak mani time ba period hangke 1903 ni simi 1928 of BC ni kasaro of bijab no bo sikya. Ge of bijab ni volume 2 part 3 of page ba or chapter ko borong tei bo kaisa vocabulary sikya tei resab mong bo sikya. Jemon God okay matai ni sikya bo ke water ke toy ni sikya TOI toy ke sun ne surjo sun ke bo sal ni sikya SHAL ke te kaisa ke bo ko borok no Tripura ni khusata ke ko borok kok thai bo jaga bufur simi phai male Radhamon Thakur ni simi se mane 1920 ni simi se o kok borok kok thai phai ke amne se segang ke baksa tipera baksa hill tipera abo hake te George Abraham ke Tripura abo hake khusaka te kroksa sikrung kokno te cheri sinai bin mung ke Dr. Pushpapai Karaporkar bin bijab mung ke Tripuri phonetic reader of 1972 bisho sio ke te kaise bin bijab tongo abo ke kok borok grammar oboke 1976 bisho sikya ga obijab rogo bo tamne kok borok ni je grammatical tongmarok abrong tei bo sikya jemon azga bo kok borok ni phonology morphology morphophonics syntax ini high tone low tone rongi te word formation abo herong tei bo bijabo sikya ge te kroksa gai sikrang dosro te bo haino kaisa sikya ko bormo tei bo sikya kaisa ko borok srang jangai bijab bin bijab mo ke ko borok srang o bijab 1977 bisho sijaka go bo bijabo tam sikya ke ko borok srang jaknai jemon ko borok grammar sing rongi ni tense ro in parts of speech have voice change again jora mane goron adjective ro jora tense ro okay klai goron then ini syllable synonym okay khorok abo hero okay obrok no jeng 1841 isini 1980 o bisini kacharo je ko borok tei cheri silangnai borokni mungrok te prong bijab mung te bo iaro sikya ba karijaka abo hage jeng kaisa laibuma oborno te jeng kaisa nogima kai obono tirini o class ni topic ro ba points ro 1841 isbi 1980 o bisini kasaro sao tam sikya ko borno te tam cheri sikya abo
जों नुगै मानखा के खा खायन रok tini ni o topic ba tini class rok bujikna ne jodi nu bujiani ta ke no rok comment section no ni bujia ba doubt no sanata pokti ke asno class ne tini class next class o ketal to tu win ro ba hana hai malai pinai jotna hamai